باش کو دربان رادیو دنگی گل ام جاری که دی برنامه دنگی شلن بورنه مجاری برنامه می وی هفته وکه هر تم مجاری هری گرینگ تجربه اگران کری آکو افسی و سیمن لسر ریبر آپوته مشاندن و تو آگاهی نگرتن و هر وکی دی مجاری جن دروجلات کردستان دمی بگرن دست میوان آخوا روزنامه‌وان هوار روحی بوتانره مبخیراتن برنامه هوار روحی سپاس بله هوار روحی وکه سری تجانی سر زمان yani mijare ki her ku diçe giran dibe û girîng dibe rewşa rêber apoya hûn bê tecrîtê weke rojnamavekekî hûn çawa digirine dest rastî ev tecrîta ku her diçe giran dibe çi bixwara têne yan jî ji bo jin çi tehlîke têne ji bo gelan çi tehlîke têne hûn dikarin ba mijare hinek wisa me re şîrove bikin Serî de yanî dixwazim vê bibêjim rewşegirankiriya tecrîta li ser rêber apo ew tecrît roja îro de ne tenê li Îmraliyê demaya bi rastî jî li hemû cîhanê berbelav bûye. Berê tenê bekê di çarçoveya Kurdistan yan ji rojhilata navîn de sînordar dibû yan jî li hindek bajêrên biçûkiyên ku pirnayên naskiriniyan pirnayên şopanî Ewropayê de çalakî dihatin kirin ji bo rêbertî yan jî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo bang dihatin kirin çalakî dihatin birêvebirin. Lê di roja me ya îro de bi rastî jî ev çalakiyên ku têne kirin gihîştine astekî ku heya niha ji bo tu rêberekî cîhanê ku heya niha zaten rêberekî mîna rêber apo ku hemû cîhanê di nava felsefeya xwe de bigire dest derneketiye pêş ji ber vê yekê çalakiyên bi vî rengî jî nehatinin dîtin li her derê li her kolanekê li her bajêrekî li her welatekî roja îro de ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo daxwaz û bang henin çalakî ji bo yê têne kirin 24 saeta mirov dikare bêje xebatekî bê navber ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo tê kirin ev yek çima tê kirin çawa tê kirin di vê mijayê de jî giringiyekî xwe derdixe pêş eger ji bo azadiya tenê yek kesî vaya ku wek rêber apo bi werê girtin belkî eger rêber apo kesekî normal bêguman bihate destgirtin wê di roja îro de ev tiştê ku em behs dikin wê derneketa pêş lê ji ber ku di kesayeta rêber apo de bi milyonan bi sed hezaran însan têne destgirtin bi sed hezaran netewên ku heyî di nava cîhanê de têne destgirtin azadiya wan tê xwestin bi azadiya fîzîkî ya rêber apo re ji ber ku bingehê azadiya gelan bingehê azadiya jinan di azadiya fîzîkî ya rêber apo re derbas dibe her kes her jinek her ferdekî civakê di nav de zarokekî bile bigire dest azadiya fîzîkî ya rêber apo weke xala herî sereke ya jiyanê de tê destgirtin bêguman jî bi vî rengî ye em bi xwe jî bi vî şêwazî digirin dest û xebatê xwe ser vî esasî dine meşandin ji xwe niha li gorî rewşê dawî eger em binirxînin li hemberî berxwedana heyî çalakiyên heyî her ku diçe jî tecrîtê girankirî dewam dike her carê bi hincetên cuda ku ev ne salek û du sal ji roja dîlgirtina rêber apo heya roja niha em bi va sextekariyê rejima Tirkiye re rûberû tên bi rastî jî tu meyzedkî sêmeh carek şeşmeh carek biriya tecrîdekî dîtin biriya cezayekî ku sextekariya wan derdixe pêş tecrîta girankirî hêzî de tir mezin dikin tu meyzedkî cezayekî di nava 6 meha de didin di nava wan 6 meha de du cezayan di nav re didin yanî ceza di nava cezayekî de tê destgirtin di vir de yanî gelo geştin hincetekî wan heye di vir de yan jî mafdarin di vir de îro hemû cîhan dizane ku tiştekî bi vî rengî nîne heya heta niha li ser girtiyekî ku herî normal jî em meyze bikin ne weke rêber apo di nava salekê de yan di nava 10 sala de bi vê hejmarê ceza nehatiye birîn kesekî ku sucê qetl û tiştê wisa jî kiribe ama tu meyze dikî îro ji ber ku destla der sucê herî mezin azadî xwestin digirine dest li her keliyê de her demê de biriya cezayan dixwazin emrê rêber apo emrê mirovahiyê emrê azadiya ku ji destê civakan çûye di Îmraliyê de hêz dirêjtir bikin koledariyê hê dem dirêjtir bikin ama li kêleka wê nerazîbûn û bêdengî jî derdikeve pêş taybet bi rastî jî ev cihê şanaziyê cihê ku mirov jê moral digire weke gelê Kurd dema ku meyzey xebatê ku cîhan dike ji bo rêber apo ku di nav de bêguman tevgerê Kurd jî nav de cî digirin yanî li gorî temenê rêber apoyê heye ku 74 jelê 74 welatan ve pêngava azadiya fîzîkî ya ji bo rêber apo hatiye dest pêkirin bêguman ji niha ve jî diyar dibe bi rastî ji
asta xebatê ku tê meşandin de diyar dibe ku êdî serkeftin yan jî azadiya fîzîkî ya rêberapûyê di demeke pir nêz de tacî derbibe. Ji ber ku tu mêzet kî aliyekî de heftê çar welat pêngav dane dest pê kirin. Di aliyê dîtir de li her derê rabûn û serhildan henin, çalakî henin. Tu mêzeyî taybet Kurdistanê dikî rojane gel di girevên birçîbûnê de ne, di nava çalakiyan de ne. Bi her cure çalakiyek nemaye ku nake li keleka wê jî gêrlayên azadiya Kurdistanê li çiyayan bir ew rihê fedayiyê ku rêberapo di mirovên azad de dixuliqîne, di gêrlayan de dixuliqîne rojane têkoşîneke vê hempa tê meşandin. Bi saya vê têkoşînê jî îro bi saya têkoşîna gerîlayan felsefeya rêberapo hêzê de tir hate naskirin. Evet tiştekî ku pêwîst e em dûr negirin dest. Her çalakiyekî ku îro gerilayên Kurdistanê di nava çiyayan dikin, her guleyekî ku tê avêtin armanca wê azadiya fîzîkî ya rêberapo ye. Armanca ye weke armanca kesên destdar ku dema fîşekan ji wê qetilkirina însanan bikartînin nîne. Fîşekên ku ji wê azadiyê tê nekirin bêguman wê dengê wan hê berbelavtir be. Ve herkes li her derê cîhanê jî bibîze. Ji ber vê yekê yani li keleka xwaragiriya rêberapo a di nava zindana İmraliyê de lemberî her cure polîtîkayên sekna ku rêberapo îro li İmraliyê di dê raberkirin, sekna gelê Kurd û gelên azadîxwaz di diyar kirin. Eger îro sekneke bi vî şêwazî nebûye bêguman civaka Kurd hemû civakên azadîxwaz ji wê seknek bi vî awayî raber nekirine. Ama hebûn azadî her wiha hemû xweşiyên jiyanê ku di azadiyê de kom dibe îro di rêberapo de kom bûye. Îro ew doktorek dibe, mühendîsek dibe, karkerek dibe, nûçegihanek dibe, her çi jî dibe bila bibe di nava civakê de ji zarokekî bigire heya însanekî berê digotin heftê salî ama aslında heya dawiya emir mirov bigire de sê baştir e. Weke ku heya heftê salî her tişt di qedê de însan nikare bike. Rêberapo ev jî ji holê rakir. Heya ku di canê însan de rihek hebe ku ew canê di nava tevgerînê de ye. Ji zarokekî her kesekî herî mezin jî pêwîst e ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo bi rastî ji têkoşîneke bê navber bide meşandin. Aya tenê têkoşîn rabûna meşek li darxistine yan jî çalakiyek li darxistine tenê ev jî nîne bêguman. Em tenê bi vî çavî jî meyze nakin. Îro fikrê rêberapo jiyanî kirin, di jiyana xwe de girtina dest ew bi xwe çalakiya herî mezin e. Ji xwe rêberapo vê yekê jî dîne ziman dibêje her guhertinek ku mirov di xwe de ava dike şoreşekî herî mezin e. Eger em îro hemû di vê mijarê de xwe bigirin dest hêzê de dir zihniyeta desthilatdariya ku di mêjiyê me de bi hezarê salan hatiye ava kirin zihniyeta me de cîbicî bûye. Eger em hemberî wê têkoşîn bidin meşandin fikrê azad yê rêberapo di xwe de bidin jiyan kirin wê demê xebata herî mezin ji bê rêberapo jî ev e. Ku em bikaribin rûxmê cihê ku em tê de jiyan dikin sîstema desthilatdar tê de li pêş e em bikaribin di mêjiyê xwe de zihniyetekî azad jiyan bikin wê demê kelî bi kelî wê zihniyeta desthilatdar werî kuştin. Wê ji holê rabe. Ji ber ku zihnê azad her dem bi ser zihnê desthilatê ser dikeve. Ji ber ku emrê zihniyeta azad ji emrê zihniyeta desthilatdar hê berfirehtir û mezintir û dirêjtir e bi rastî jî hê dîrokîtir e. Ji ber wê yenî reşa ku îro rêberapo tê de ye hemû civak ku derê kîjan welatan dibe li ku derê dibe bila bê her jinek bi taybet ev erk dikeve ser jinan de jî bêguman pêwîst e li hemberî vê reşê xwe berpirsiyar bibîne. Belê heman demê de dema ku em dibêjin ev erk dikeve ser milê jinan de gelek caran piyaw, zilam her wekî dî yani xwe didine kelekê dibêjin erka jin e. Lê me di şoreşa Rojhilatê Kurdistanê de dît ku wextanan yekîtî çê dibe çi şêwazî hêz derdikeve. Gelo ji bo parçeyên din jî hûn dikarin hinek wisa şîrovê xwe bikirin ji bo ku rastî xwedî derketineke bingehîntir derkeve. Yani ji bo gotina ku wekir dema ku em bêjin jin xwe berpirsiyar bibîne zilam xwe paş de dikişîne evet tiştekî ku zihniyeta civakê de bûye ama di roja îro de kesimekî herî mezin di nava civakê me azadîxwaz û civaka me Kurd e ev yekê dîfam kirine dema ku jin tê gotin civak tê pêna sekirin. Dema ku jin dengek derxist pê wate ku dengê wê civakî derdixe. We mînaka şoreşa jin jiyan azadî de dema ku
جن رابو سرهلدانه جن جان آزادی آنی زمان بلکه ظلامه که بسالان شدت لسر هفجینا خواه که چه خود دامشان دنیاش اصلا هری جورده ذهنیته که کو پاشورو جیان دکر بخور رابو جن جان آزادی کد یعنی بخور شورشه که مثلا جن لکله که شورش ذهنی یا که دخواست دنوا گشتی اجوا کاروجدات کردستان و ایرانی ده بده آوا کرن دمیجی ظلام او قاس باش فرود ده چه کرن اگر کاری ده هندره میجی ظلام کی ده بده چه کرن او تو آتی اکو کاری هلوشینه که پر مزن ده ذهنیت ده صدری ده بده آوا کرن هفه بگو من پیسته وری دست گرتن ده ورده ده ما کو جن تی گوتن تنی واتی جن وکه جنس دست گرتن ادی پیسته ام براسیج در باس بکن جن ده ما کو تی گوتن ریبر اپو ev yek tene usta ji xwe nanê ziman jin jiyan azadî yani bi jinê re jiyan ava dibe jin bê jiyan nabe jiyan jî bê jin nabe a ji nava jiyanê de tenê cinsek nayê destgirtin tenê jî nayê destgirtin divir de jin û me jiyan ava dike ama ya ku wê hev jiyanê de dê diyar kirin misyonê wê de derdixe pêşan ji rolê dileyîzê jin e ji bê gotina jin tê pê nas kirin yani gel Arap anjı gel tır civak anjı ev gotine mesela dibece jin çavkaniya civakeye beguman çimacı belki her tij yani çav bejim vemjarede her tij jine ve despedike demezdi ki kolegirin ekebe despeki de jine ve dedin despekirin demezdi ki آزادی خواسته نکبه دست به که کسری رادیکه جنه دست به که کنه رازی بون دیده دیار کرن جنه ایری شکل سر جوا که هبت حرواری ده تو میزد که هر ایزی ده ایریش دست به که لسر جن تی بکانیم جن تی بیرا دخستن جن هبونا جنش دسته تی گرتن وسا زاتن لسر جوا که تسیر خوبان دوری خود دی چی کرن تو میزد که اگر منکه مالباته که هم بدن ده مالباته ده دایک اگر اوتوریتر به زاروکن کو او دایک وان پرورده دی که مزنده که تميزت که خودان کسایتن به اراده و شخاباور و اتوریته که مزنده بن جبه کسایتن و جوان آواده بن اما تميزت که نوا مالباته که اگر دایی که پر هاتی به چوساندن پر هاتی به چو خستند ناو و مالباته ده ازی هاتی به هشتن تميزت که زارو که وی جبه همان شوازینه نمونه مالباته هر دم پیستم رو دما کو بخواد جواکه که بنرخینه و گرینا مالباته که ده بگیره دست کتنا و جواکه بنرخینه جبه کو دور ده تی جان کرن چما جبه کو جن دور ده جبه کو جن دور ده تی سر خصن دور ده دمینه دور ده تدکاری و که تحلیل بکی اینها اگر ام بگیرندست مثلا وقت تایبت و بالکشان سر ایران روجلات کردستانی ده مثلا بریا کو شورش ذهنیه جن جان آزادی دست پی بکی هم جن ده اصلا هر جورده کولتی جان دکر ادیکیش تو با اصلا که دکیش تو با اصلا قبول کردن که سالان آجوده بو هم ظلام جیجنه و که کوره برای پویش بچه دقت کولتر ببو جبه که انسانی که نتفرق کولتی خوده به کوله حریم مزنه دما که به ویشی وازی بو ده نوا جواکه ده هر کد چو جواک بین ده کشتن ادی او رابو مثلا جواکا روجلات کردستان و ایرانی هر دم بسرهلدری خواهد ناس کرن او بدهان شورش لواندره ده پیش کتنه او پیشنگین مزن در کتنه اما دما سپاندنا رژیم ایرانی او که سیاست کس کد دنه مشاند به نام اسلامیت دما بشازه کی پر سخته دنه مشاندن اف یک چا لهاتو بو ادی سرهلدان پیش ندکتن ادی جانه که جرزه جان کرنک درد کته پیش روش به ویشازه میوسه جان بکن اما پشتی کو جن لهمبری شدت هی لهمبری بعدالتی هی لهمبری هر جور قانون بین پیکرنا ما فجنه رابو سرهلدانه تمیزد کی ایرو جواک همو رابو سرهلدانه بدهان پیشنگ نوای جواکی ده درکتن هم جن هم جمر اما اکو سرکشی جرکر کی بو جن بو و همان دمه ده موزاییک گلان خویا کردور درسته او بگو مانا یک گرتن هر دم عالی جن و دردی که پیش دما جن بخوازه براستی جی اگر لسر جن سپاندن جدا هبه دمیجی جنه ده بخواستن از ذهنیت که جدا داین آوا کرن هبه بکی تنا خوشنه یعنی از واته هز دتینم زمان دورده جنه تنا خود دکاری ولاته کی خراب جی بکی ولاته کی آوا جی بکی اما جن دواره چی ده دیگرم دست دما کو آوا کر او ذهنیت یا جنه
اما دما کو خراب کر هیز راسته او هیزا کو پیک آینه یا جنه اما هیز او ذهنیتا کو پیده دی برای برن ذهنیتا دا سالداری ازلامه یعنی مقصد من دورده چیه او قاس هیز هیه که دکاری هم بروخینه تشتک نهیله هم جی او قاس بنگهین آوا بکی که بحزار سالان بچی جنه روخه و مینا که ایرا جن بینن لپر جهن دیرو که قلاین جن برای برنه قلاین کو جن برای برنه حیان هاجی سر پیانه بله و نمونه لپر جهان جه لباشوی کردستانی جی نمونه بدم و نافچه پنجه و نجی قلعه کچه هیا او قلعه بحزار سالان هر جن برای بریه لقارشی و تام قلعه کوریج هرتی گوتن کلوه داره گنجه که زلام برای بریه تو دچی دما بچی میزه بکی او قلعه کو زلام برای بریه aslında تو شو پکی هری بچو که قلعه نبینه اما تو جدور و میزه قلعه کچه دکی te esalet bu esaleta ve hasibuna ve o bengehen ve yek be hazarin salan mane tedubini o netene luijihi le prani jahan ji bi şevaziye tişte ko jin avadike bengehin avadike jiboy ve tişte ko irojin jidike ji zihniyet ve digredes zihniyet jibe ko yekun ha koka civake drzine ew zihniyeta da sladara jiboy despeke hawdana jine eve beguman ev اوه جن بخواه گهشته یعنی جی ام ببیجن بخواه اما جن رونش او به حسیا کب اراده اینه با işte بتش وازی دیجانی ده نای دست کردن یعنی جی تنه وکه متى که دیدن نه به ویشه وازی بو بلکه ما به ده سالی دیجی جان بکره یک جوان از او تجی بلکه امنت فرقه او جانا کوام تیده بین جان دکن چاوایا یعنی جی بچرنگه یک جن آنی و آسته یک جن را کره سرپیان aslında jixawa mirine hişyar kir reberap bu. Jiboy em dibêjin yeko her izî de xwe li hemberî azadiya fîzîkî ya reberapê xwe berpirsiyar bibîne tê bikoşe xebat bike 24 saetan bênavber jin e. Ji bo ku rastî jî em hemû jin li hemberî reberapê deyndar in. Rewşa ku reberapê tê de ye ji ber têkoşîna azadiyê têkoşîna azadiya jin ku da meşandin îro reberapê di rewşekê bi vî şêwazî de ye. ملی هوا رهیب همان دمه ده از خوازم بال بکشیم مثلا سر مجرا جن روجلات کردستان ده یعنی سال 1906 کو حیا روجا می ایرو بگل قانونی خوی گوهاتنا آوا کرن دانا مشاندن مثل جن یعنی تشتی کو راستی موی لاچه انسان درابه هنک مجرا ده یعنی شاه پهلوی گو ریکا جن هات سر دستلات داری هر وکی دی گلک انسان گوتن ناس کرن وکه سر کوماری و هر وکی دی برای جن به آلیکاریا جن هاتن سر دستلاتاریه و ایگو هری زیاده زخم لسر جن کرد دیسه او بون یعنی قانون او سادانا آوا کرن کو دبی جن مافی جن تنه ایکو بچه ناف باخچه ایکی ده کار بکه هیا یعنی جی تنه مافی نکی ایگو کار ایکی بکه هیا یعنی جی مافی خواندون و درکتنا در ببیله دستور بابو برای وانا که یعنی جی هفجین نیواره انجاق پیگواره راستی اف روش اون چاوا دنرخن یعنی من بخوا مثلا از بخواختان دنرخنم بله لاشه من نوسا جرفک دکویه ده هون وی مجاره چاوا دنرخنش بوی جنه روجلات کردستان هم وک آذری هم کرد هم وک بلوچ هم جو وک فارس gerek چه بکن هم بریوه یعنی روشی جنان روشی جواکن که منها اوسا بگشتی جگرده دست به تش شوازی جروشا کو جنین روجلات کردستان و ایران ده جیان دکن دور نینه لما خابن دور ده جبر کو پولیتیکایی که براستی جی هر دری کتیتر دیمشانده یعنی ده اصلا که پر کتیده پر جیر ده belki تشتن کو مثلا او پرانیا نهاوسا زانو سوسا پناست که اد بیجیم işte de dama civakên paşketî de. Yani ji dema paşverûbûyînê de demên kevin de dema dinirxîne aslında ne wisa jî ne bi vî rengî jî duê demê de bile tiştekî wisa nehatiye jiyan kirin ne jî hatiye dîtin. Yani ew paşverû zihniyetekî paşverû ew qas ketî bûn yani jî bi rastî jî ew qas mêjî weke kevirekî bikaranîn li tu jî nehatiye dîtin û ne jî bawer nakin bê dîtin jî qasî ku li ger rejîma Îranê tê jiyan kirin. Ew qas ketiye ku yani ji her tiştê jinê
دبیجی کی ظلام جه هر چی جنه باندور دبی پیوست جن به تشوازی دیار نبه یعنی او قاس کتیبون براسی جد دمکی سردما کو ام ناس سالا 21 دنه جو کو دری حیان ها هاتیان جو چه قصد دوام بکی هندکی جه انسان ماتمای دهله په روشا جنین روجلات کردستان و ایران روشا جنین جهانه دده جدا کرن اوه او ذهنیت پاش ورویه لهر جهه بگو ما نف ذهنیت اما بقاسی کلور تی سپاندن لتو جهینی نبراستی جی دوی میزه ده که ده نوع قانون دولته که ده که رژیم ایرانه جسادی یعنی مروف دکاره بیجه 89 جی قانون درباره جنه دنه هر آلی ده تشتیم که اسلامیت بناو اسلامیت دیدن مشاندن دهقاتی و مثلا بیشتر اسلامیت اوساد بیجه اما دهقاتی به شوازه کی دیتر لسرجنه دیدن مشاندن مثلا تشتی که مناکای دخوازم دورده بدم بلکه دو دنما حضرت محمد و دمه و کشوره شکایت دست کردن که جنجبن آخرات درخستن تنه ما فی نفس کشاندن جراحات دانین جان کرنه که وسا ادروجا ایرو ده براسیج ببیجم رژیم ایرانی به پیک آنی نخوا دوباره او شورشه که حضرت محمد کرد دیسا بن آخده کن اگر گچه که ده تمن 7 سالی ده هاته زوجاندن اصلا مرو زوجاندن جنه بیجه یعنی هاته تجاوز کرن ایدی هاته کشتن ایدی بتش شوازی ده چاوه جواکه بنرخینی انجاق جواکه که کدبن آخه ده جیان دکه بنرخینی کو بریا کنه کی زحف بچوک جی نفسه کی دیگری اوج نفسه جوی چیه تنج بو کو سر پیاب مینه جبوی و دولته کار بکه پر قزنی بکه جبوی دولته یعنی ایرو رژیم ایرانی تشتی کو فرعون بلا دکر دهقاتی وی ده مشاندن جواکی تنج به خدمت خود دیب کارانی جبوی تشتی کی تر کو مافه کی هری بچوک کو د شخص جنده ام جواکی ورده نخینه مافه کی جواکانی نه چاوکو ما فیجنه کی نینه بخونه ما فیجنه کی نینه جوالاته کی بچه والاته کی بله به دستوره هفجینه خویان جی باوی خو یان جی نکاره مثلا رنگ جله کی کو او بخوجی حزد کی د جهن فرمیین ایرانی د لخوا بکی یان جی کنگی بخوازه مثلا به اسلام کی رجام بکی یان جیان نه کی جگردیه حیا و استی کو زاروک د بدن وی ده یعنی دو جانی هم پناسه دکن یا او جانی دیتر جی جانی وی بخوازی یا نخوازی بیله و اراده وی او نادیه ده که بخوا بریاره بگره به هر شوازی لسر جنه قدخه دیدنه مشاندن قدخه ای که لسر مناک ببیجم جنا کرد اگر افقاس قدخه لسره هنه احتیاطه که همان قدخه و حیادوقات ویج لسر و جواکت بمشاندن تمایزه دی که مناک جنه که کرد نکاره حیا کو بخوازه بخوینه یعنی جی بشه کد خوازه بخوینه یعنی جی جه کد خوازه بخوینه همانه و هر گنجه کی کرجی چه قص بخوینه جی او قصا بهوی دکن بریا چه بریا بیکاری یعنی جی بریا رغم زیرک بینوان رغم زانسته گیوان هیا بکده خو کار دکن دخوینن نه هلی انجام بگیره اچال سرجنه که میزه جواکی که جی همان شوازی جنه که بلوچ جنه که افغان جنه که آذر جنه که فارس به هر شوازی لسر پیکانین کل سر جنانتینه پیکانین بناف قانون جنه قانون دجبری جنه اما اصلا قانون دجبری جواکیه جواکو پیکانینه که جنه جیان بکه بگومان جواکاوی جیان بکه شورشا که پار دست بکر یعنی وک رابونا و نکو تنه پار بود اب نرازبون بدهان سال راستی جی هیا هر هاتو بو سپاندن اما کوپار براسیجی به گاوه که مزن درکت پیش به قیرین آجینی آجین جان آزادی و درکت پیش جوا که حیا که گهشت آستا بدل بده یعنی به هزاران کس شهید کتن دنوا و سرلداننده belki تو بیجی یعنی چاوه دایکن که زارو که وان شهید کت زهابون چاوه وان جنه که براسیجی هر روز راستی شدت دهاتن ایدی زهابو جه هندی رونده کرجاندن رغم ایجی جوبوی آزادی جوبوی دموکراسی تکوش نگدن مشاندن و حیان ها جوبوی شوازی دبکو دروجه میا ایرو ده جبر زختن رژیم ایرانی که براسیجی هر کلانه گرتنه
لحر جهی یان کامره که یان بدهان سپاو پاستار هنه راست در نکه درکتنه کی کولانا نینه جبر وان زختن اما ده هر مالباته که روشداد کردستان و ایرانی ده ایرو او ذهنیت شورش تی جیان کرن و هولدانا خواهاندن اوی هیا یعنی اویکته دیتن و ایران جوه ده ترسه جبروه که بحر جوری سپاندن دا چی کرن جبار تجربه یک درخست تجربه که لگوری خوشی بگومن بار اوقات جدی نگرد رابونا گلن گفت ذاتن من گل بهیوی کریه ذاتن من جن کشتیه ذاتن جواک د نوا زندانه که سروکری ده چه قصد خواه هلا ویجیجی نکاره و سنوری قد که وسا جو خرا حساب تکر بگومن اما دما به پیشنگتی جنان یک گرتنا گلان تکوشنه که به هم پا برخوادانه که کو یا به چکک یعنی چک چا بیجم چککی کودی دست وره گرتن چک حری مزن اراده و دخواز آزادیه به چکی که کو دست بگیره روبروی گله آن هاتن بله رغم سینگ جیت اشار کردم براستی جی گلک جیج خسن دسته نوسا بگو من هر روزی کو زاتن گل راد بو سرهندانی جترسن هلو خوب یعنی حیانا براستی جزو تو دولتی کن ترجمه که هلیکوپتر یعنی جیتشته وصل سر مثلا بيجم كوما كي كراب يسر هلداني ناكريا انجا قلش بوي دماكو ريشي دولتان سر هفته چكرن دكي اما چه ايرو جبكو رجم ايرانج باش دزانه هزا يك بونا گلان ته هزاك ناگهجه بقاسي تقينا كو جيهان به آوا بويا او قاس به هزا جبروي كي هر جوره سپاندن ده چكرن كو رابون چنبن اما بگو من بويج نکاره بده سپاندن ايرو فکراندنی کجوا گهشته ده asla tek هشتنه همو پیکانی نیام والا دردخه جگوی براسی جمیرو دبینه چقدر دینو هاربیه دمیزه دیگی دنوا مهک تام چه نبیه که جنا جوان آرمی تا حتا قتل کرن به شوازه که هوانه دوجی با همان شوازی نوچه یک درباره جنه که خوندوان که دزانگه که تهرانه ده چما جبر که حجاب یعنی مروف آسا کورازی چقدر هوف بونه چقدر دینو هار بونه مروف دپیکانی نیوان یه ویداوی ده دبینه یعنی براستی چه چید به کد نوا هتامه هک چه نبویه جنا جوان آرمی تا حتا قتل کرن جبر نرازی بونه کورا بردکر جبر کو بهنا هناسه آزادی کرتو بو ایدی ورحی تفدیگریا نکارین واردی ترده وکه بردی سایب خن قالب مالده ایدی او خلاص درباز بو یک سر قتل کرن ده همان دمده برای دو سه روز بره دیساجی لزانینگه که تهرانی جنه که خوندوان جنه که جوانی خوندوان جبر کل گوری که داخوازی او دیکن حجاب بچه آوای وره گریدان نه هاتیه به قراله راستی شدت حدیثه راستی اب کریاره ای دولت به برکوده در راست هم داری اب کریاره گو دیکن یعنی جی جواب ناسه که ایران نیجی بیتشتید بجد مثلا دولت ایران تشتی گوش هر جیت ترسه کنه هل رویانه که وسر رونی به در که به هوله که دولت ایران وسر تام بینگهین دواره تحلیل کرد دبیجه که ملیجن و رونق بیرا و دین هر تم دبشره هر تم سر دگره راستی اف گردای ویتشتیه یعنی جی انسان تکاره و که پناسه ریبر اپو گوت صابون پارازنامه خودت که فاشیزما کسک انسان تکاره وسر شیرو به بکه گلو یعنی دشته که رژیم ایرانی پشتیوا پیکاینی خواه بگیجه جدر به هلوشینه چته که دیترنینه او دار زوره یکو دخواستن بسالان و دکرنجی بدار زوره جوا که بدن مشاندن ایرو در هاتی اشکاندن ایرو بدخواست آزادی او در هاتی اشکاندن حیا داویه جی یعنی هم بری برخوادن هفه بگو من انجام برخوادن جی هر دم سرگفتن به بلا سالک 2 سال 3 سال ده بکنه اما حروی بکوره داویه رژیم ایرانی هلوشاندن جو خواه به ویشورشه هجاندنه که پرمزن خور همان شوازی جی و بکهجی هلوشینه که کود داویه و ایدی نه بتر شوازی ایدی بگره نبه رژیم ایرانی ایرو دکاره براستی جی zaten بخواه واری دیروکی دا خواه پر زانیار ددنه رابر کرن بلال دیروکا شاه میزه بکن که ود پرسا خود جانی بو زمان شاه بکی هاته سر حکم به جنه هاته جن رابو جن تکوشی نکر چما
جبر کوشا ویکی تا دیار کن دو از آزادی از دموکراسی از وان مافان جوی واجبا کر رجلت کردستان و ایرانی دابیم بکم tamam بدم دست اما چاوا کو چاوا کوشا لوی سوزا کودا بخوری در نکد بنا ورابونه که ده جن همو او تخت کو بزر جوی خوچی کربون هلوشند نه کاری بمینه ایرو رئیسی خامنه ی نمونه وکوان کو رژیم ایرانی بریو دبن براسی جی پیوسته نهار روشا کرشه کو نمونه اوه تیده یه کو نکاری واره خوشی واره ولات خوشی بلا بگرن دست یکو ایرو جن قتل بکه جن دبکو واره فیزیکی ده قتل نکه جبکو قتل کرن نه بکاینه که جنانه اما دوار ذهنی ده او بگومانه که قتل بکی او راجع ایرو ده اف بکته جوه که ده ترسه جخوا چه مانا هیلی جن بخوینه؟ جبو کزانه نبه چاپ وکری نبه در نکه و در و جیانه نبینه چه مانا هیلی جن ده پر جهن قادن جیانه ده خبات بده مشاندنج در و نخوازی در که نخواست در که زانه ببه هندکی چاپ وکری ببه کوان تشتا ببینه سر بده مشاندن تشتی که کرد چه بو؟ وكاكو بيجيا وكاكو من جشه تجربة قرت شه حياة داوي هشت شتاجن وكاكو أوبي ناس صديقين بزماني هون روت بجاري الحرجي كار بكم رابون شخصن أزي شو بكم أزي جن حياة داوية دا بوشم ببيجم تخمنا بقى فسيمالي دا شخوا دليوي كليتاوي أو ميري شخوا أو ميري جي دستي من دي وكا كليت كان جي بخوازم بعدكم كان جي بخوازم دقرم به وی شوازی کرده دست. نه تنه مثلا گوت یا زانیاره که انجام نویسکاره که اویک آنی زمان پر هر رای داره کیرانی بخوشی رابو زمان نوین ها نای بیرامن رابو گو اگر هلوشینه که رژیم ایرانی هبه و به دست جنبه قاش رو دخواست اجیتاسیونه که تفرده بکه یعنی جی وصا بیجی جن وصا دیگه امی هلوشن وك دولت أمي هلوشن إيران نامينه خصوصا بك أما أصلا راستي قلت راستيا كوتي جان كرم قلت كي جانواري ده دوار هلوشن هذا أصلا داري داني تشتكو خاص يعني بين زمان جواك بخافيني أصلا ذاتا تشتكو جواك دخازي أبيا خم كرهاتن إنسان لخم كرهاتن بكاري راستيش بزلال بيجي جنو أنا أصلا كيو ساكو بخوا خابين زمان جبه تميزت که براستی نه تشتین کو بیکی لسر راگاندنه کو ام دیدنه پیش جسدی نه یک بیگ آنین کو لسر جنانتی نه بیگ آنین لورده. لکه دفرده که مانی یک تیجیان کرن تشتی کو دجوا ناف جوا کامیا یعنی لسر جوا کامیا رجلات کردستان و ایرانی تیجیان کرن براستی جمرد دکاری پروکری بچه هی وحشت تره. دا اصلا هری جورده فوش هاتي پیش خسن دا اصلا هری جورده مادين هجبر بكارانين دا رحم فروتن زاروك فروتن تكلين دنا برا ميرو ميرده جنو جنده يعني وك لزبيان تنا ناس كرن اجا اصلا كي هيك هتيتر راسج لزبيان تي بلا ايدي او مثلا لزبيان تي وكتشتك جاني داتا وكرن يا وكاكو ما فيتن فلا اما باخلاقيه ذات صاب ما يكي حريم مزنه باخلاقيه كي دوقات باخلاقيه كو داتا مشاندن نها ايراني تي مشاندن لهمبری هر میزکرینه که کوچنده که هر دسته که کوچنده دیتشته که تو میزد که سرکوبه که و تشته راستی به هر به اخلاقانه جدیکن اوه که به دست مثلا چه دکن تبله هفی اب نواج وکرد نوا کرن مناک دبیجم جنن که لمریوانی بسیج دکن دشینن ملسا قزی بسیج دی خواب کن وکر جبو کوچا و برن ناس کرن جنین مریوانی به بسیج بوی نخوا به اخلاقی و کتیبو نخوا بین ناس کر يعني جن دسته جن بدن قتل کرن عینی به ویش جوازی و تقای دولت امپرانی وسا او به ویش جوازی و که بود هم جواکی بسیج جواکی ده قتل کرن هم جنه به دست جنه تو میزدی کی رو هجمار پلیس انجن کو وکی گشت ارشاد اینا پناسه کرن کو لسادی گرن جنین کل گوری قانونا تبنا گرن
قانون ایرانی دیگران یانجی شدت دنه مشاندن نه حریز ده یک کود گشت ارشاد ده جی دیگران جن خستنه ده کی جنن جنن کو هر لگر خو گردن وان پرورده کنه به تمامی وان ذهنیت جنه قط کرنه تو میزه روی وان بیلدیک یا تو میزه روی وان جنا دکی ده سیمای جن بوینه ده نابینی سیمای جن بوینه ده چه هیا حس کرن هیا هز yani narin bوین هیا nazik bوین نه اوکیجنه narin bوینه که هیا دجنده ama تو میزه روی وان جنان دکی کو مخابن به ویشوازیه pek aynı rejime dubare veketinin uzman. Çünkü konu cevheri ve jneji tu ve simayı nabine. Tu vakit ko zalame ki çarşı fikir raşlı berkerbe. Yani zihniyete ko hındıraya dahat yava kirin lise ruye bile yansımayık da yava kirin. Tesandın ekde de çekirin. Ev tesandın eji duhazı liser jinan pek bine. Jbe ko dizane jin ancak bikar be bijine. جواک انجام بکار به جواک بخیشن انجام بکار به جنه بخی. انجامه کودر خستن دوی شورشی ده ویش یوازی بو به بسیج کردن آجن به تشویق کردن آجن یا جبوی فحوش یا جبوی لاش یعنی وک لاش فروشی یا جی رحم فروشی زاروک فروشی اف تشویق کودی که همش به والا در خستنا شورش آجن جان آزادیه. جبه کوچه هر سایزه دتر جبار و پولیتیکات اصلا هر جورت دیمشاندن. بیستمش به آزادی فیزیکی ربر آپو حیا کلیه جانا خواه داویه ده هر دقیقه کی جانا خواه جبوی آزادی فیزیکی ربر آپو خبات بدن مشاندن او تیبکوشن حیا آزادی ربرتی پیک وری چجمت خواستن بدلن هری گرانج دبن کنها جیتن دانین امویه که درخن پیش پیک بینن جبر کو ایرو اف نتیجه کو ام بیشن هما وصا بكن اف دينما وجن اف دينما ام دين دارن جبكو ام دين خواجي بيك بينن هم بري ريبر ابو خو آزاد کرنه جواکا خو آزاد کرنه و تابی وان آزادی اره سرکه آزادی کوپیک وری آزادی فیزیکی اره ريبر ابو ولی هوا هیچ بکو وقتی خوای بنرخ و نرخام نخوای نرخ مره وقتی خو پارو بگیرم سپاس دیگه سپاس باش ولی گودر ون رادیو دنگی گل هم گیشتن داویه برنامه خو هی هفته که دی من نفر خوشیه ده